All right, nti mama ma wakwa ba emra attention TV so. Na ne nhyeda nyɛ saa. Na nhyeda nyɛ. Onam kroma bia edin. Ya rehonko ade nyina aye. Enua bɛma Atsu. Na yɛse ogo krade ya nkwantime nche. Na Ghana nso na akwase busua dofunu. Ote ase a. De wo bedi, de wo bɛhye. Enya aban asɛm. Na wo akwara wa Ghana so be yie sa akwara no be ko school papa kwa akwara no bafa so be nyina nya aban asem but efunu de aban be gya yie ti no oman no do funu chen nipa nyankopon emfa ye nua be ma Atsu kra ensie ye mame na benim se dan kwa ma bi ne nyina ye be kwa akohia bio so be ka ye che ye na Christian Atsu Turkey akwanhia pa chenchirechi esi ye ya ono nso bebi owo no ahokọ kan ya na ebi mu kra asofo so afa ho ya azansa ebi kra so wawu ye benyane no na ba ma wuo onima bo ayarefo ofa Atsu koye na ene na abusua eye na ye wanya abusua kra oman ni ye na ye because oman no do funu abusua ba nipa bebre dignitaries ne wo mo esese babie nyina ba ya wo mo epe Atsu krabre na arahosam ne se uhwe ne yirenom ne nabusuafo aba so wo mu sun eya araho enso be ye ne den ne nyina nkanfo ano ene Atsu ebekwa akoka ne nananom ewa asamando afei mamemra de enti amese abusua ani wo mind to funu no so kroma yetene wo ho especially Ghana and Centrofo ani Ghana penifo ni bi wo mo ye nyaachom na eye tan wo wo say Christian Atsu wu ye ne de yesi ya bema defeated barrier but obi eni kwa Atsu for Atsu fi national team won so obi emi sa question o the day are you or chan Atsu but Obo Blasters Jordan or chan Atsu so anchan Atsu a oni Atsu boso adaso Obo Blasters ball Atsu bo kroma no e chen Jordan ni dedi ayu de obi adi adanse but kwan Atsu for Atsu fi Blasters obi anim but owu ye ne de ye so a national asset but what ase na o ye national asset ne de na obi an regarding as national asset enti enkosi daben e na asoman ye bedwene akra eti ase ho enti no madane mu ho ayipa so hene owu na yan manu krabia papa wadane efunu enche we ode no kwahye fom a eni ahibia wo be pro emfa so bia maso biom eno na mokọ ho sometimes I am na raho yet your mind mu aya na eya raho because o mind na yet mu no ye nwene obia ho so bi be didi enye obia asam ana ya no family and friends na da kromeka Singapore asama chiro ya no family and friends and anya kufu ado a e kanofu ata oni abi ba ku bi wo oni ba ku bi wo ono tu akufu adofo ana wo mo ayo man no family and friends anya family and friends so a family and in-laws ana timamufo ebre entin wo mo akoto aba no ebre but nipa wu no ni yesi nipa wu we national asset ni ya yie until state house Christian Atsu oti ase no me kra na nye say ya fa ne say earthquake ba ya kamini kra po so shetaki kamini because Ghana Centrofo no especially sports presenters good chroma omu kum players shine wa mu kontra radio so a ensanhunu ana we nyaade entinu ena asate now wakasu wakadam yentimi friend Black Star because presenters say omotim and so presenters na so aba kwaka e kire bi say ana wakasu ana ote asiam ana oyesei enti how long ana so man ye betwene akra ati asiam
That is my question. I hear me ya. Atsu wona ya me ya. But my question is, Abra Atsu ti ase no, na mo se mo man be fitted by ya. Abra Atsu ti ase no. Dwene ba na mo dwene Atsu hu da bi. Ano mayo. You see, we live in a country say ya start and two penifo no fo ya start and two nipa bi fo ebe ya sa mo ya sa ti ya na kwa to status ti no oman no dofunu oman no edofunu ukọ broni kroma ya da nyame ase se Atsu awale broni ka Atsu bawi a okọ ne krachi ka cha afi na ne ma no omo bo asesa cause abusua bepo omo papa ti ase no nyezi ka na nya hoho no de hwe o papa ti ase no otu kwan no oba na chi but ye de nyame ase Atsu wa ya sharp nti Ghana youth no monya sharp wa ya careful ade akrom ma gas ni bi di ba hyawo na abusua ne oman ne de ba hyawo no obenu hu kra so ya Ghana ni ti Atsu ya sharp nti na ne ma no omo ne problem did free o me did free one what else na ban ha into anyhow na papa no be fe no so be ndey fi de be fe no so be ndey but anke kwaya Ghana ha yesi eja bi wo eja bi ti ase ye ka de daada ewusia eja bi wo eja bi ti ase ye ka de daada ewusia de ti ase ne be ti ase o ti ase so we should live in a country as I said o man ma no mo hu hia o mo to ena fi o magu ni akotwa kente birisi akese kwabena akese ye be kire say yes ye tie yi ase eye ni simu akonkon ye ne abadon Atsu abusuafo oba Atsu empere ayi oman a Atsu wo mu ne mpanifo oba enti na ne no obahu ministers akese sports ministry for no amekọ but Atsu ti ase ye hu kwa Atsu for aso fi national team obi anka ho asem enti no nyatwom hypocrite for no man match lie ye kwa Atsu aye Atsu agu enti na Tributɛ wo bete dia on TV da wo bete brofo akese because National Sports Authority for the omo de beba Ministry of Youth and Sports for the omo de beba ne club team for the omo de beba afa wo omo no omo ball eso de omo de obi ade ne de beba ade ntia de ye pa no ye nsaka de ye pa no ye nsaka enti you see sa ukoso aye we ya ukoso ya na kwesa o man na ye gwo mu no ye dofunu se na bi kan efunu amfa so bie ni ne so efunu amfa so bie ni ne so eno ana ye ni che ho ti ye bekwa yie ko di asa kese hakura de bi be fa so apam guess Atsu ase o do beka after show no Atsu ase na me share mai you see we are too hypocrite. But se nipa ni wudi ya ne aye nim te sese bi abira kira ya wo ne foforo onyina wo kira na hwe okroma emfa so what I say channel no Attention TV on subscribe ya na ahobrase mo subscribe ya mama kroma for ha twen do to ha twen enti Nyankopon fa Christian Atsu kransie yi mame ya onfa ne kransie yi mame na yen so ya ka na ye te ase ne de mu adi no modi kọ yen starting mini nipa ho dan se wo magu yen starting mini nipa ho dan so magu opa to kwan free ha ne Singapore Malawi ba Atsu ayi there's no mfaso bia obenya onimu ni so I am telling you but uni ana te ase ne no obenya mfaso on so because say no beto say uda kwamu wu edwom ke abetimi aso mu eno ana mo mehu hia ye wa from na Jessica pasanka medimidi ne taw me director Bra Jacob Nyankopon enka ho bye bye.